RMN Davao. Listen win. Listen win. Yes, sa mga kasama, niata karon sa area sa Barangay Buhangin. O back up gyapon nato si kasamang Dudong Irin Lumusbog og manghatag na punta og init nga litsong manok og parisa nato og mabugnaw nga soft drinks. Nay usa ka balay diri makita nato ang palibot mga kasama murag subdivision ni. Ayo! Ayo maayong hapon. Kisa ka toy pangalan nato. Ray Elachuara. Kasama nga Bernard din natulunganon. Ato nang itunol ang init nga litsong manok og mabugnaw nga soft drinks. Okay, ato nang itunol dawata Ray. Okay, unahasan ang init nga litsong manok kana. Okay, nadawat na jud ni si Ray. Og parisan pa jud nato og bugnaw nga soft drinks. Okay, ito nadawat na jud ni si Ray. Ray, unsa may mensahe nato sa mga kasilinganan? Katong wala pa nakadawat, pero mindiha lang sa pagpaminaw sa DXDC, RMN Davao, ay lakapoon, kamo abot ang panahon nga masakban kamo o kamo ang matimingan. Salamat sa blessing kasama. Pwede ka mag-greet? I-greet lang na ko akong kadyano, beautiful friends nga si kasamang Renz Barbarona. God bless kasama. Kung asa man kagaroon, diya lang ka kay diri lang put ko. Adi basta gipaabot siya niya kasamang Renz may hugot ha. Salamat po kay Ray. Ang DXDC nagpabili number 1 tungod ra pud sa inyo ha. Mo na nga ang DXDC ihatag po og pahalipay ug pasalamat ngadto sa mga certified listeners. Alang sa RMN Listen Win, kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyo Madon Kulayaw, Tatak, RMN. RMN Davao. Listen win. Listen win.